ukuthi icala sashisa salivuma yabo and futhi nje nokulivuma kwethu kwakulivuma ubona la ama-first offenders lawo because nje sasilivuma ukuthi nikwenzile yebo sikwenzile yabo ubani uthenga umahlafoni hayi uthenge so2 yabo malini hayi mbe imali engayo asihlanganisele so2 half yabo uba oshaya ingidi lapha uba uqhekeza ingidi besibambene sigqekeze so2 yabo yabona nenkosi enkantolo hayi uyithiphanyana lokho kusafika yonke into kuyenze ko2 yabo ayikho inkinga madoda ngihambane next week niyabuya ngizothatha isigwebo senu hayi sihambe futhi siphindele wesivili abaze kade sifahlakile cabanga yabo and umuntu ongane idea yilo yasasukela kuyena shuthi naye akaza ekhaya wayo shuthi ngenze ukuthi sifahlakile ayi suke ke manje lana sibuye seliphelile isonto sibuye size la eJ Court ayithi inkosi enkantolo hayi izaba zenu ngiyazizwa nisebancane ngisangayishintsha kanje ikhulume nje iqede nanginotoliya ngala uyatolika yabo athi hayi inkinga nina ngizonishaya ngokuthi phela kumele nasemphakathini kubonakala kumele ngenze isibonelo ukuthi abantu abenze nje ngale kumele bathole isigwebo esikanje kanje cha kuyazwakala washanga uthi uqangala yabo wathi ngizonika 2i 2i each yabo saduma yabo asazi nokuthi phela thina uma usushawe ngo2i usuya kwenye indawo sabuye la aduhle khona estoksini yabo sesaduma sisanjalo kwabeqedwa vele ukusetshenzwa wangenwa asahamba yabo mesifika lapha eWestville sibamba sibuza lapha phela mayithini kwenze njani sasicoshile bathi uqangala ncayo ngalokisha sixubhe neColgate leyo nto leyo awuzoshaya uhlehle leyo ngizoyiqeda manje sikise ngiyathi labantu njengoba ngashaya ngishawe elilodwa nje bathi xubhe neColgate yababayibathi basukela la noma bangiduduza hayi bangiduduza ayingcono bangikhanda indoda ayifila basiqale manje kwavula wathi abagotshiwe hey siqale siphume besikhala phansi kwenye indawo manje la hayi la sihleli khona le asehliki kuthiwa ngenani ngaphakathi ayisingene ngaphakathi siyabonza kushintshiwe manje nala futhi sigqoka into zakhona akusagqokwa lezi ngubo zethu esigqoka estoksini hayi estoksini igqokile ingubo zakho oyelo bebengakafiki and ngala ebhantshini beku orange no navy ngaleyo sikhathi ke besayi Juventus yabo bezele Juventus afisa sagqoka unavy yabo semesifika lapha asilethwa lezi ngubo zakhona khona inkulu futhi le ngubo lezi yabo njengoba sigotshiwe khona umfethu ofika emva kwethu naye ugwetshiwe yabo thina basinika ingubo ezinkulu engakhathiwe yabo ozakaza yabo imsiko hayi basinikele imsiko le kamnandi engakhathiwe lo mfethu ofikayo hawu bavele bamthathele enye right kanjani siyathungwana la ngaphakathi ishirt lamlingana kamnandi iblue lamlingana thawushaya la yabo bazana ngababizana ngamagama thawu usuphuma eminyango wena uyadlala ngomnyango wena hawu bamshayisa iuniform yakhe yavele yamfanele ya right yawuyena siyashayiswa ngobheleza into engaka kahle nakhona nje babesinika bafuna ukufaka umnotho bakhanda umnotho ejele angithi phela kumele ukuthi uyithathe uyithungisa mase ufike ngaphakathi umthola ugwayi noma wenze noma ingane uyithungise uyilungise kanjani so mesifika la ebhantshini akufana nasestoksini mfethu estoksini kuyancindiswana yabo kuyakwazi ukusherishwa yabo istokisi kuyabheda estoksini kodwa at least kuyakwazi ukuthi kusherishwe ugwayi uma ukhona uyakwazi ukuthi ube owendlu yonke yabo niyakwazi nincindisana ebhantshini umuntu unento yakhe mesifika la so nuance nasiyidumela yabo sitshengisa indlela esohlala indawo esohlala yona kuphela yabo kuthiwa na umbhedo wakho na umbhedo wakho yabo makuthiwa na umbhedo wakho angikholwa ukuthi baqinisile ngempela noma umbhedo wami ngempela lo kodwa phela le ngibuya khona estoksini umbhedo ethi mhlambe besilala siba 3 kwisingile eyodwa yabo kunzima ngisho ukuphenduka yabo kokunye uthi kuzogcola kakhulu ugcina usulele phansi dlala ipontshi phansi yabo and manje ngizolala embhedeni wami ngedwa yabo ngithi ngifike ngithi hayi ku right ke la
umuntu nombhedo wakhe kaze akekho nozokhulumela lo mbhedo lo egcineni. Hayi qale kusho imboza zakhona kusho ogwayi umuntu akaphethe lutho la akafyanga namuntu la akazi umuntu la yabo. Mfethu kuphoqa ukuthi umuntu kumele abambe umhlaba ke manje yabo. Khona umunye ufethu lana esihleli naye la yabo. La mfethu lana mfethu wakhipha intshi mfethu mhlambe uhalf wagwayi yabo. Wawukhipha ushuka lo half wagwayi wawubopha mfethu wathi mewubopha wawushisa. Wawushisa ubhema. Wathi mase uzophela mfethu because uyangibona ukuthi kade ngimbuka yabo lento le. Wathi uyabhema yini? Ngathi ngiyabhema. Athi ilokishi kunzima ke lana wabeqhubeka ebhema futhi ngathi anginakile. Wabeqhubeka ebhema yabo ngathi ungishayisa mase right mfethu. Wabe kwemandi enginike. Lento ngithi ngisadonse kanye ngishisa izandla lento le. Ngakusasa kusekuseni ngikhambi kuyophakwa. Yabo mekuyophakwa lo mfethu lona abuye lana athathe isinkwa sakhe asinike omunye mfethu. Yabo lo mfethu amnike isinkwa lo mfethu lo abethatha i10 yemboza enika lo mfethu lo yabo lento le. Abe ngincinza lo mfethu lokishi uyabhema ngithi. Ngathi athi kuyokusiza ke mfethu ukuthi leso sinkwa ungasidli ukuze ukwazi ubheme yabo. Ngithi ngisinike lo mfethu nami athi lesa la nginikele yena yabo le. Besithatha kamnandi athi mfethu nawo umuntu usinayo. Ngibe ngitshela lo wasekhaya ke mfethu ngithi mfethu ngengadli isinkwa ngedwa mina yabo. Awuze nalo wakho. Khona sobe nogwayi omningi. Abe nginika naye lo wakhe ngithi nayo umunye yabo. Akubuya ama10 emboza awu2 lapha ya. Shothi manje sesinama10 awu2 thina nalo mfethu uneyodwa yabo.